Veliki pozdrav svima iz videa sam stignem video da vam pokažem kako da izrišete noise iz vaše audio zvuka. Prvo mora audio zvuka zvuk. Treba da imate jedan program koji se zove Audacity, treba da imate beta Unicode verziju. Ovdje stisnete znači record, ostavite malo znači da vam krene da vam ostavi i onda samo da ustavite. Znači da poslušamo taj naš zvuk. Čujete šum, znači i označimo samo ovdje imamo efekt. To onda noise removal, get noise buffer, sve, efekt, noise removal i ok. Znači sad to poslušamo. Kao što čujemo znači nema nam više noisa, tako da ako pozivali u ovom videu ostavite like, subscribe i share, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav, sayonara.